دەم باش تەماشەوانên هێژا bi xelekek nûr dîsa dibin nîşana pend û wate xeleka pêncayê jê ez ji vê pirtûka xwe dixwînim 3400 pend tê de ne gelek deverê Kurdistanê pend di vê pirtûkê de hene û mêvanê min jî ji 4 perçê Kurdistanê bûne mêvan di vê kanalê de hemû wa jî pendê min ji wan dipirsî digot ev li cem me hene. Sala 2014 de min çap kir li Batmanê ya Bakurê Kurdistanê dixwazim ji we bixwînim. Kur dibêjin bar bar e serbar ne yare. Bar hûn zanin bar çi erebî de hemil yani tiştê êkitê ser zilam jî pîrek jî dewar jî bara radihêjêne îja ew barê ser bar ew ne yare yani ew dijmin ji ber got giranbûnek zêde çê dike nimûne got kerê gotiye min gotî ge ez bizêm wê barê min sivik bibe û wê barê min sivik bibe û êmê min pir bibe îja ez za barê me giran bû û êmê me kêm bû vî rengî. Kur dibêjin bedewî nayê veşartin. Bedewî xweşikbûn. Kurd xweşik bedewî bedewê xweşik e bi vî rengî. Yani gelek ji ber got zimanek geş û zengîn e Kurdî gelek tiştê gotin. Bedewî nayê veşartin. Ev şîrovekirin jêr ne gerek e. Yan xweşik bêtir bedewî ser jina tê gotin, ser keça tê gotin. Dîsa Kur dibêjin bela ji derê bêguman tê. Bêguman yani ez guman, e'tiqad, guman. Tiştê mere hayê mere jê tin e, mere dibê ji vî alî ez guman nakim bela ji vir bê, dibê bela ji derê bela ji derê bêguman tê. Êgo tu bawer nake, nakev serê te gi bela ji wî alî bê, ji xwe carna bela ji wir tê û belkî ji kesê nêzik jî tê û dîsa Kur dibêjin bi gulekê buharek nayê. Bi gulekê buharek nayê yan buhar çê nabe. Rast e ev ê ser gavak em bêjin Sûrî welatek gelek millet tê de ne lê tenê milletek yan zimanek dixwaze ge ew hebû kes ji pêv wê tune be bi vî hawî buhara vî welatî jî nayê. Dîsa yek ser belê dibêjin Kur dibêjin bela mero ji ber nigê mero tê. Bela mero ji ber nigê mero tê. Em karin bêjin carna bela ji kesê nêzîkî mero tên. Êgê ana me got ê bê guman. Yan bela mero ji destê mero tê, nezanebûna mero. Kur dîsa dibêjin bîr bi derziyê nayê kolan. Bîr bi derziyê nayê kolan demek gava tu karekî bike dibêk alavê te hebin. Li ser kar dibêk alav edewat. Dibêk alavê te hebin, tu kar û berê xwe bike, tu planekê ji xwe çêke û tu dest bi vî karî bike. Yani bi tiştên mezin dibêk tiştê mezin tu jêr amede bike. Hazirî, amedebûn dibêk tu jêr bike ji bo ku tu karibe kar bike. Dîsa Kur dibêjin dibê bila hindik be bila rindik be. Bera kêm be lê bera baş be. Yani carna yek bi dehayê carna deh bi yekîne kêmbûn ticarî kêmbûn. Ev ne tenê ser mirova tê gotin ser xwarinê jî tê gotin ser her tişî dikarî bê dibê xew bila hindik be bila rindik be. Bila rindik yanî baş be. Yek adin Kur dibêjin bûka salê qeşmera malê. Bûka salê qeşmera malê. Çima? Yani cî pêkenûka malê. Ji bo çi? Ji ber ku bûk nihê tişkî di malê di nas nake. Ne di tevdî ka xaknîgera malê di nas dike, mirovê malê nas nake, hîna nizane çilo danûstendinê û kargerîn û tevdîrê bike bi vê malê re. Yani wekek dibêje dimîne nezan tên di rê vê salê de. Ji heta dehfa xwe diqetîne majakî karî pê. Dîsa Kur dibêjin berê heyvê li merobê stêrkê li dor tu roniyê nadin. Berê heyvê li merobin bira karibêj, xwe karibêje dibê berê bavê min bi nimûne bav heyvê xwe û biranê wî stêrkin berê bav lê bi bav jêr miqate bi ji xwe bira û xwe yani wê roniya wan kêm bi ji ber ku roniya mezin heye a bav heye û em karin li ser gelek tişta jî bêjin li ser kar bêje yani serokê te kar de ew
گوهی ویلتبه اشخوا کارکرین وی دبن وک ستیرکی ای گرونیاوان گلکی کم. کرد بیجن برا قونا مرو درکف برا ناوی مرو در نکوه. جبر گویه کات و ناوی درکت خلق نماش بیر دکن. نمونه هو ناز دکن وک دهات گوتن گو زلامکی الجواتکی دگندکی ده گو طرا کر گو هنگی گندی وی کرن پیکنوک و پیکنیان حنکی خوا پیکرن گو جگند بار کر چند سالکی ما بیریا گند کر گو گوتی بس از درباسی گند نابم زهرم سر کانیا گند راز روشی بنا ربی روشا گند چی دیتی پیره کولاوکی خوا لاوک جیت پرسه دبی یاده از کیجان سالی چه بومه دی جیر دبی لاوکی من از نزانم تکیشان سالی چه بوی بس ازانم او سالا فلان کس ترکتیت کر گو والله خویای جبیر نکرن زارو اما جی خو بگریا درباسی گند جی نبو اجازه بولو کرد بیجن دبی قونا مرو درکه و ناوی مرو در نکوه. کردی ساد بیجن باران ذات تینه عرض پسنه خودته باران ذات تینه عرض پسنه خودته ارض گوتنه کردی عرباش مستندی گوتنه کردی سومری کبن گلکی کبن yani افسر چته گوتن ام بیجن یکی کار کریه یک وستیایه ایدن ام کارم بیجن تشتکی گلکی بچو کریه او ایدن پسنه خودته بمه افکار کریه من وا کریه لیکار و خبر نه آویه. کرد بیجن بهنا دیا تیش خالتیا بهنا دیا تیش خالتیا یک خالتیکا خود بینه تمی جای تی بیراوی جبرگو خواهاویه و شخوا خالتیک باش به عینی وک دی. کرد بیجن بوک لحسبیه کس نزانه نصیبه کیه افجی گلک جاراتی گوتن جواداتی گوتن ولو او شیرو وکرنا پرجیر نگرکه يعني دبيجن بيابو ما بوك لهسبي كنزان نصيبك يعني حتى قل هسبي بيجي بوك هر دعوت يجم زافه بلكي نا نصيبي بلكي هرجي هناك تنر ترس سرماي كرد بيجن بري رزيمانه ترزبو اجا ترزي جيلي خست بري رزيمه افيك ادنجي هي سربوكي ليز ايرونا بيجن بلكي دماوي وري ازي بيجم يعني بري وك ام بيجن بري خانيه ما خرابه بو ديواري ما خرابه بو اجا امي بين زيبك يجي لي خست زيبك يعني طيروك خوزي ايقل كوباني جمر بي كوباني جين جمر بي زيبك اونج زيبك يرد بينشه ام دبيجن زيبك دبرا عشتاوان دبيجن طيروك لهلاوه تشير دبيجن هلا عفرين يجي بتشير تيرغوتن دیسا کرد بیجن برا آوس به بلا درنگ به يعني برا بدون به برا آوس به بلا بدون به يعني قواق آوس به خير بير ويوره برا درنگ به تش بيناي ام بیجن اول سر آوس بونه تيگوتن اول سر كاركي قتل بنداوي قوي بيك بي وتزانو وي خوش بي يعني درنگ ما لياو تدبيج برا داويا خير بتش بيناي برا دريج بكي باش لكوباني جي دبيجن زيبك قالكي باش كرد بيجن بوكك اني بلزو بس متيدا دا رز وبز وكافانيا مالي ما از اف بيتر خسود بيجي خسود بين بوكك اني بلزو بس متيدا دا رزو بس وكافانيا مالي ما از يعني من قال لك يزوكر لسيرفي بوكيش بوك بي درباسي مالي بي علي كاريا مالي بك ومن رزو بس جي تيدا يعني مقالنو بريجي تيدا وديسا كافانيا مالي ما از يعني ديسا اغو كارد كد مالي ده ما از يعني تعدل خكر يكاتن دبيجي كرد بيجن بپرس جكالي زمانا وشخورتي غرياي بپرس کالی زمانه و شخورته گریای افانا زانانه کالی زمانه جبر گوگلک تش سروی درواز بونه و خورته گریای الگلک دبرا گریایش و جهر دبرا کی تجی تشتک راهشتیت مجی خود زانه بونک گوتنک جبر وی هاوی هر دو جی مره جوان بپرسه جبو مره سوده جوان بگره
يقدم دي سال سر بوكي كرد بيجن بوكك ما هي مالا بابي خوي بوكك ما هي لمالا بابي خوي قباك تشتكي تهبو او تشنلجم تبه يعني تتسوديت في دي جيرابي تقولوا تبيت بوكك ما هي مالا بابي خوي فيرنك دیسا کرد بیژن بکه کالا بخواه مالا چپکی بخورته عاقل والا اف هبکی کام شیروه بکن اف از yani ام dibêjin pend her yek ji deverekê de rabûyê di demekê de di bûyerekê de ev ê ya ez nerîn dibêjim demek yekî zengîn bi pere hatiye keçek xwestiye ba cawê ez bawerim veya pîrekê gotî cayê jêr dibêje yani belkî keçik jî ji xortekî hez dike ew xordbê pereyê êtimî ê xwedî pere bi ser dike bi mixabin jêr dibêje bike kala bixwe mala çipkî xortê aqil vala yanî dibêj xwe zilamkê xitiyar bik perî wî hene tê ciyê te wê xweş bike çika me wê kêf kêfa te be tu tunebûnê nabîne ma tê çipkî ji xort xort aqilê vala ye tu çê çipkî jî wilo jêr gotiye ez dibêjim Kurd dibêjin beroşê gotiye binê min zêrîne heskê gotiye ez ji ku hatime dipirse hesk hesk ago bê paqij dikirin hesk wek em bên hesk wek kevçî hesk ev jî dibe weka erd û baranê gavat beroşê dibe binê min zêrîne gelkî paqij ji binê me hesk dibe ma ez ji ku hatim yani dibe min ê pirsê jê dike dibe yani min paqij kiriye min te paqij kiriye Ya din Kurd dibêjin benîştê dîna ji rîtil hûn zanin em bêjin ya giranbûnê a weznê wehdet wezn yani gava dibe benîştê dîna ji rîtilê yani dawîna bi xelas nabe ev wehdet wezn sedî sed çend kîlo bû yani mêvanê min hebûn gotin jî em ez nikarim sedî sed bêjim ka çend kîlo bû ew rîtil bê çend kîlo bû yani ew retil yani tê gotin Ya dawî Kurd dibêjin bi pirsê mero derê xursê bi pirsê mero derê xursê xurs li ku ye li Bakurê Kurdistanê ye di navbera Qoser û Mêrdînê de ye xurs gelekî bi nav û dengê di tûtina xwe de tûtnavê gelekî xweş e îja dibe bi pirsê mero derê xursê demek ê gotine ev ê ya ez di wê dema a hesp û lawir û dewara de bû xors demek dûrî wan bû ev pend li kîjan deverê hatî gotin xwe ez nizanim demek xors hinkî dûrî wan bû ji ber vê ya dibe bi pirsê mero derê xursê yani berekari bigêje xursê bixwe ev xeleka pênca jî bi dawî bûn bi hêvî min ku bi dilê we be û ez ceşna we qurbanê dîsa pîroz dikim rêz û silav ji we re rapên şemabê û înyabê bi rêdana Xwedê eger tiştek çêne bû em ê dîs derkevin û retil jî wayî bavê hogir dibe 2 kîlo û nîv e 2 kîlo û nîv retil 2 kîlo û nîv e ji ber vê yekê dibe benîştê dîna ji rîtilê yanî dawî nabe xelas nabe tiştek hey wilo dibêjin silav û rêz bo we hemû wa